khubor ke banyak. Myntri Rangbahduh kari Narendra Modi Ïashim Bynta haka Jingïalang beningkong jongka I2U2 lani ke India, Israel, UAE but USA leaders virtual summit Bynta ke sengi haringkat ke Jingïalang Prime Minister ke Israel Yair Lapid, Presiden ke UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan but Presiden ke Amerika Joe Biden. Kini ki nongelam kini kren halo ke projek bani trailang hapo ke jing traikam ke I2U2 kumjo hakiwei ki liang balaya menjorlang ban pengklain ya ke jing day ke yok ke kot ha ke kai peteng bat ke jing pelut ha ke laki jong ki tan bat shawei kumjo. Kini projek kinlong ke nuksa na ke Bynta ke jing trailang ha ke yok ke kot bat terwaru ya kilat ki lenti na ke Bynta kinong kai bat kinong tray. Ya ke kenhun I2U2 la penwandur ha ke Jingïalang jong ki Myntri kambari jong ki tei ki South Li kiri ke balalong ha ke kapratadek urisau jong usnam baladam. Malakari ke don ru ya ke Jingïamir jumut na ke por sikapor bani kren halo ki Bynta bani trailang.